Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa rero ndetse kubana natwe umunsi ku wundi, tukajya tubana gatanu kuri gatanu. Namakuru rero yacu ngiye kuba ngenda mpera hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano irakomeje cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, mu misozi miremire y'Umurenge. Ibintu byongeye kuba bigenda bizamba nyuma ya drone ndetse no ku butaka, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri kurwana bikomeye cyane n'inyeshyamba z'umutwe wa MA23. Nibura abana bagera kuri 5 nibo bamaze kuba bagenda babarurwa ko baguye hano muri Karehe. Aba bana bakaba baguye mu gitero gikomeye cyane inyeshyamba z'umutwe wa MA23 zageragezaga kwataka abarwanyi baba wazarendo bari muri utu duce. Societe civile iri kwamagana ibi byose biri kubera hano muri Karehe bitewe n'imbaraga zidasanzwe ziri kuba zigenda zikoresha, dore ko ku munsi w'ejo imirwano ikaze cyane yari yakomeje hano muri Karehe. Maginga yangaya uduce tumwe tukaba twagiye dufatwa, twafashwe nande byose ndaza kuba ngenda bigarukaho hano muri Karehe nkuko biri kuba bigenda bijya hanze. Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Mvuye ahanga kandi nderekeza hano kundondo naho ibintu nibimeze neza cyane cyane hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za MA23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano. Muri iki gitondo ngiye kumvikana ibiturika cyane bikomeye cyane, harimo na za drone byumvikanye hano mu misozi miremire y'Umurenge. Uraza kubugenda ubimenya hano mu kiganiro cyacu gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubijyanye ibiganiro hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi b'inyeshyamba za MA23. Ibi biganiro byaje kuba bigenda bibonekamo abantu benshi cyane kuri delegation y'abarwanyi b'inyeshyamba za MA23 bahoze mu butegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi bakoranye, ndetse bakaba batangiye kuba bagenda baterana amagambo muri ibi biganiro. Ndaza kuba ngenda nkwinjiza muri ibi biganiro, dore ko hari byinshi byaje kuba bigenda bivugirwamo bitigize bisohoka muri verisiyo yindi shyashya. Ubwo iyi ni inshuro ya 9 y'ibiganiro ibaye, ngira ngo haje kuba hagenda hasohoka izindi ngingo zikomeye cyane zaje kuba zigenda zituma abantu benshi bibaza kuri ibi biganiro. Tuzaza kuba tugenda tugaruka kuba hagarariye Katari ndetse na USA bari muri ibi biganiro. Mvuye ahanga kandi ndaza kuba nihuta cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kuba bigenda birushaho kuba bibi cyane, ni ku bitero by'ahangaha nubwo ibiganiro bikomeje hano muri Minembwe. Dereka amakuru ahari avuga yuko abaturage bariho bagenda bahunga ibi bitero, bari guhunga berekeza he. Tuzaza kuba tugenda tubigarukaho. Nyuma rero yuko Amerika itangaje ko igiye gufunga Hermoso, ndetse ubu Iran ikaba yagize byinshi igenda itanga, ndetse n'umuro ukomeye cyane yaje kuba igenda ishyira hanze. Ni mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaje kuba agenda avuga ko azagenda awufunga, ariko ubu Iran nayo ikaba yagize byinshi igenda itangaza ahangaha. Ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Nyaboneka rero wowe icyo ngusaba ntujye kure, ubundi tubane gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu, ariko nkande like share, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu. Ngira ngo na makuru agezweho, ngira ngo byamaze kuba bigenda bijya hanze mu mirwano ikomeye cyane kuva ku munsi w'ejo. Ubu hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kuba bigenda bizamba kuri ubu butaka bwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni hagati y'umutwe w'inyeshyamba za MA23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye cyane yaje kuba igenda iba hano ku mpande zombi.
abarwanyi b'inyeshyamba za M23 ubwo bageragezaga kwataka mu bice bya Karehe ariho haje kuba hagenda hagwa abana batandatu. Abarwanyi ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ibi bitero byatangiye kuva ku munsi w'ejo nibwo abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bagerageje kuba bagenda bataka ibice byahangaha muri Karehe. Nyuma yaho rero amakuru atugeraho abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagerageje kuba bagenda bataka izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri Karehe. Mu midugudu bari babashije kuba bagenda bataka kuva ku munsi w'ejo hano muri Karehe, bari baje kuba bagenda bataka agace ka Chambombo, bataka Nyaruwa Longa hano mu mirwano ikomeye cyane, ndetse banataka n'agace ka Nyamugari ndetse na Mwami w'Ijwi mu itsinda rya Ziraro ahangaha. Mwibutse yuko ahangaha ntago ari ubwa mbere babashe kuba bagenda bahataka aba barwanyi b'inyeshyamba za M23, ariko bikaza kuba bigenda byanga, dore ko mu minsi yashize ubwo bageragezaga kuba bagenda bataka utu duce baje kuba bagenda bahura n'urugamba rukomeye cyane, baza kuba bagenda batwamburwa ndetse bakaba baraje no kuba bagenda bahatakariza abasirikare. Icyakora maginga aya ngaya bikaba bivuga ko abarwanyi b'Abazalendo bagera kuri 7 baje kuba bagenda bagwa muri iyi mirwano itari yoroshye, ndetse babasha no kuba bahagenda hagwa abasirikare bagera kuri 5 ba M23. Hari n'andi makuru akomeza avuga yuko mu basirikare b'inyeshyamba za M23 abasirikare bagera kuri 3 bose baje gufatwa mpiri, aho baje kuba bagenda banabakuramo amakuru ariko atarajya hanze nk'uko byakunze kuba bigenda bitangazwa n'imboni yacu, kuko haje kugaragara abasirikare bari baboshye amaboko baboheye inyuma ari ifungwa z'abarwanyi b'Abazalendo ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi Karehe nakwibutsa ko imaze kuba isibaniro ry'imirwano, kuko iyi ni inshuro ya 3 izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zigerageza kuba zagenda ziyataka, ariko bikaza kuba bigenda byanga hano ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mvuye ahangaha kandi reka mpite nihuta cyane, n'ubundi imirwano ikaba ikomeje hano mu misozi miremire y'Umurenge ahangaha, aho ubungubu nyaboneka nyuma yuko hano muri Karehe inyeshyamba za M23 zije kuba zigenda zihura n'uruva gusenya ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, n'ubundi cyane cyane mu misozi miremire y'Umurenge ku Ndondo. Ibitero birakomeje hagati y'abarwanyi batwirwanaho na M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kano kanya ibitero birarimbanyije, aho abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bakomeje guhura n'uruva gusenya, cyane cyane mu gihe ibiganiro bikomeje kubera hano mu Busuwisi, ibiganiro by'amahoro biri kuba bigenda bitanga icyizere cy'uko hashobora kuba hari icyahinduka. Mu gihe ku rwego mpuzamahanga hakomeje ibiganiro bigamije gushaka amahoro hagati y'ihuriro rya Alliance Favor Congo na leta ya Kinshasa iyobowe na Perezida Felix Tshisekedi. Ku rundi ruhande umutekano ukomeje kuzamba mu bice bitandukanye by'Umurenge muri Minembwe, aho abaturage bakomeje kugabwaho ibitero bifashishijwe indege zitagira abapiloti zizwi nka drone, bikozwe n'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye ndetse n'ingabo z'u Burundi. Amakuru aturuka mu baturage batuye muri ako gace aravuga ko mwijoro ryo kuri uyu wa kabiri ndetse no kuri uyu wa mbere habaye ibitero bikomeye cyane byazindukiye mu bice birimo Rundu, Karingi ndetse n'indi miji ikikije. Ibi bitero bya drone byatangiye mu masaha y'umugoroba bikomeza kugeza mu rukerera, bikaba byasize ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho y'abaturage.
abatangabuhamya bavuga ko amazu menshi yasenywe, amatungo arimo inka aricwa, ibintu bifatwa nk'igihombo gikomeye ku baturage bishingiye ku isoko, ndetse n'ubuzima bukomeje kuba bugenda buhenda, yaba hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku isi muri rusange. Ku rundi ruhande kandi izi nyeshyamba z'umutwe wa MA23 zo zikaba zerekana yuko ntacyo bije kuba bigenda bivuga, ibikomeje kuba bigenda bibera ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya ibintu bikomeza kuba bigenda byerekana yuko biri kuzamba umunsi ku wundi hagati y'aba barwanyi b'inyeshyamba za MA23. Mvuye ahangaha kandi reka mpite nihuta cyane nerekeze ku biganiro biri kuba bigenda biba ahangaha hagati y'umutwe w'inyeshyamba za MA23 n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibiganiro bikomeje kuzamo impaka zikomeye cyane. Ku munsi w'ejo nibwo ibi biganiro byari byaje kuba bigenda bitangira hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za MA23 ndetse n'ingabo n'abahagarariye ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni ibiganiro biri kuba ku nshuro ya 9 hagati y'aba bavuzwe, biri kubera hano muri Montreal, ntabwo biri i Geneve nk'uko dusanzwe tubizana mu gihugu cy'Ubusuwisi. Nk'ibi biganiro hari kuba hagenda hagaragaramo impinduka zikomeye cyane. Ni mu gihe ku ruhande rwa Katari n'umunyamerika aribo bagiye bayoboye ibi biganiro. Amerika ikaba yohereje umugabo ngira ngo ntago ari ubwa mbere n'ubundi agaragaye hano muri ibi biganiro, bakaba bamwita Masadi Burosi, barimo kuyobora ndetse no gufungura impande zombi zitavuga rumwe ku murongo w'ibiteganyijwe no kwemeza ibitagize uruhande bibogamiye. Nyuma yo ko basuzumye intambwe imaze guterwa ndetse n'ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano abiri yamaze gusinywa, guhagarika imirwano no kurekura ifungwa, itsinda ry'ubunzi ryitezweho gusinya andi masezerano y'ubwumvikane no kwemeza abantu uburenganzira bw'ikiremwamuntu, wenda harimo no gufungura ibibuga by'indege i Goma ndetse na Bukavu. Ngira ngo dutangira ikiganiro cyacu naje kuba ngenda mabwira yuko turaza kugaruka ku bintu bikomeje kuba bigenda biba ikibazo. Ku munsi w'ejo ubwo ibiganiro byatangiraga, abarwanyi b'inyeshyamba za MA23 bavuze yuko hajemo ikibazo cy'uko batagikeneye uyu perezida uri kuyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bahita banagaragaza yuko noneho ahubwo ngo ibintu bigiye kuba bibi kubera ko ari kugerageza gushaka guhindura itegeko nshinga. Iki kikaba ari nacyo cyaje kuba kigenda kiba ikibazo gikomeye cyane ku mpande zombi, biza kurangira baje kuba bagenda bayifungiraho iyo puwe. Ni mu gihe umutwe w'inyeshyamba za MA23 nawo leta ya Kinshasa yavuze ko bagomba gusubiza intwaro hasi, bakababwira yuko bagenda babasezerera bagasubira mu buzima busanzwe, bakava mu nyeshyamba bakaba abaturage basanzwe. Ukibaza ngo ku ruhande rw'izi nyeshyamba za MA23 zakwemera yuko zishyira intwaro hasi ubundi zikayoboka kuba abasivili? Bingira ngo biragoye cyane rwose, ubona ko harimo amananiza menshi cyane. Ikindi kandi ukibaza ngo Perezida Antoine Felix Tshisekedi kano kanya yakwemera kurekura intebe y'ubuyobozi ubundi akavaho hakajyaho undi? Ni mu gihe kandi ubona yuko angira ngo kubyo twagiye dutangaza biteguye izi nyeshyamba guhita bashyiraho umuntu bita Joseph Kabila, bitewe ngo n'ibiganiro amaze kuba agenda agirana nabyo, ari nabyo bakomeje kuba bagenda bagarukaho bavuga bati byanze bikunze harimo amananiza, ubona ko ibi biganiro rwose biracyagoye. Ikindi ati imfungwa zimwe zararekuwe izindi ntizigize zirekura. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ikaba ivuga ko yarekuye ifungwa. Inyeshyamba za MA23 nazo zikagenda zivuga ati harimo abo mutarekuye dukeneye ko babasha kuba bagenda barekurwa, mu gihe zo zivuga ati twari twarafashe
abarwanyi bamwe banyu twarabarekuye, twari twarafashe bamwe mu barwanyi b'igisirikare cy'u Burundi FDNB, twarabarekuye bose baragenda. Ubona ko harimo akantu ko guterana amagambo kenshi cyane, ubona ko ntaho baragira aho bagenda bahuriza. Turazi ko tugenda dukomeza dukurikira iby'ibi biganiro, ubona ko ni ibiganiro rwose bikiri kure y'ukuri rwose yuko byazabasha kuba bigenda bicamo ubungubu maginga yangaya. Nkomeje n'amakuru yacu rero nyaboneka, ndaza kuba ngenda n'ubundi nyakomereza hano hanze ubungubu mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagati yacyo na Irani ntabwo ibintu bikomeje kuba bigenda birushaho kuba byiza cyane, nyuma yaho Irani ije kuba igenda itangaza ko cyangwa se iha gasopo ikomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump, waje kuba agenda atangaza amagambo akomeye cyane. Mu gihe umwuka wa diplomasi ikomeje kuzamba hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yatangaje icyemezo gikomeye gishobora guhindura isura y'ubukungu n'umutekano ku isi, aho yavuze ko Amerika iri gutekereza gufunga inzira y'ingenzi y'amazi ya Strait of Hormuz nyuma y'uko ibiganiro by'amahoro byabereye Islamabad muri Pakistan bitagize icyo bitanga. Ku Strait of Hormuz ni imwe mu nzira y'ingenzi ku isi zishyirwamo peteroli nyinshi ijya ku masoko mpuzamahanga, bityo gufunga kwayo byagira ingaruka zikomeye ku bihugu byinshi cyane cyane ibishingiye ku gutumiza kohereza ibikomoka kuri peteroli hano ku isi. Perezida Donald Trump ari mu ihurizo rikomeye hagati y'amahitamo abiri akomeye: gukaza ibihano bikomeye kuri Irani no kwifashisha ingufu za gisirikare, cyangwa gukomeza inzira y'ibiganiro n'ubwumvikane mu bwo yagerageje ariko bikaba bigoye. Icyemezo icyo ari cyo cyose kizafatwa gishobora gukomeza gushyira ku gitutu ubukungu bw'isi, cyane cyane mu bijyanye n'ibiciro bya peteroli n'ubwikorezi bwo mu nyanja. Nubwo hashyizweho igitutu gikomeye, Irani ikomeje gushakisha indi miyoboro yo gukomeza ubucuruzi bwa peteroli, cyane cyane iyohereza mu Bushinwa binyuze mu nzira z'ibanga zidashobora guhagarikwa n'ifungwa rya Hormuz nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa. Byongeye kandi hari amakuru agaragaza ko Uburusiya bukomeje gufasha Irani mu bya gisirikare, harimo gutanga ibikoresho n'intwaro binyuze mu nyanja ya Caspian, inzira ishobora kugerwamo n'igenzura rya Amerika mu gace k'aka karere. Amerika ikomeje gushinja Irani gukomeza gahunda yayo yo gukora intwaro za kirimbuzi, nubwo Tehran ihakana. Ibi byakomeje kuba imwe mu mpamvu zikomeye zituma ibiganiro bidatera imbere. Hari kandi abasesenguzi bagaragaza ko uruhande rwa Irani rwemejwe n'ibiganiro rushobora kuba rutari rufite ubunararibonye buhagije kubwo kuganira hagati y'ibi bice. Nyuma y'isozwa ry'ibiganiro, Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance wari uyoboye itsinda n'intumwa yatangaje ko ibiganiro byari byimbitse kandi bifite ireme, ariko ashimangira ko Irani yanze ibyo Amerika yayisabaga. Yagize ati, ibi si inkuru mbi kuri Amerika gusa, ahubwo ni inkuru mbi kuri Irani. Aya magambo nyavuze kuko ari amagambo akomeye cyane, kandi akaba ateye impungenge. Agahenge hagati y'ibi bihugu byombi kazagirwaho ingaruka kandi kazageraho abantu benshi, cyane cyane mu gihe hataba hagerageje kuba hagira igikorwa mu maguru mashya. Turi gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe yuko hagira igikorwa isi gatuza, kandi nibi bikomoka kuri peteroli byose bikagenda bijya mu buryo. Isi irakenye, isi ikeneye kuba yakwirinda icyagenda gihungabanya umutekano ndetse n'ikiremwa muntu muri rusange.
aya namwe mu magambo ari kubona ko abategetsi ba Iran kuba bagenda bayumva bikomeza kuba bigenda bigorana cyane mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo kidashaka kuba cyagenda kirekura, ahubwo ubona ko igihe icyo ari cyo cyose intambara irongera kuba igenda yubura ku mpande zombi, nubwo ibintu birushaho kuba bigenda bizamba ku isi muri rusange.